Na gabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antonio bor bam ta kasngi. UMDC Kalaban Mauprem constituency wa Mitchell Wankar na ka United Democratic Party UDP minta kasngi tho dieng ulali thep kerteng haringkat ki para kertong ka UDP na Shillong City ban yakhun ha ka election shaka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ha ISBT. Na kini ki kertong balali thep kerteng kentup kilong Desmond ke El Maulong nong thmai Mitchell Wankar Laban Mauprem Augusta Jirwa Jayau Matthew Beyonster Kurba Mauflang Dingye Hadian bala thep kerteng ki kertong UDP na kaliang jungkite ki kertong ki don ban ong shwa ban penkut ula ong ai bangin penklan ye ka sik schedule baro ki kwa ban penklan ye ka sik schedule kum ka party ka UDP ka don ban penklan ye ka sik schedule ban ngi kermen banyo senshar ha district uba Mitchell Wankar ula ong ukermen ban job ye gani ka election MDC namar ba ki kertong ki be kun persha ye u kim don ye ka jing shempang bat nakaliang jong uba Mitchell Wankar ula ong don kam ye ki briu bala shempang ha district council ban wanra shu shu ye ki an ban penklan shu shu ya ka sik schedule 100% namar ba baling ang gumta namar ba kini ki bayakon manta nito ibi kundaran ngata ka experience mo manongi nila iya experience kani kade election ko pasaw ko jama iya ka development hangang ang satisfied namar ba ka jingwan ki scheme na po central scheme lo kimpadai kita ki bahe Andre ingin sadon ka amendment jo sa schedule ha ba ka direct funding kan sawan bat ki bon ki scheme kong ka SPA nang tagin sadon pada ki scheme ki bawan lagi department jo central department of health Kaya imat kita di tam kong ay ka bangali consultancy inay kren development kung mga jukren mga development lara don central fund niyo lara mga central fund niyo Andre ka di alor ki anji ba kung MDC hagani ka tam ko mentagin ko ra sibon bagi ay Pimparing hagani ka kenti ka bamanta. Hagani kenti bamanta de how to session ka ba malaytay na banta kalumparing. De mga malaytay ya kalumparing banwara siya kalaban konsensi. Andre kaladon ka jingong baya ka laban konsensi onra siya po lay mukra ya kalausapton siya malin. Andre ngalaytay hakatu kasngi po hapo ka dorba tawan district council but de hang tu ba kisara siya ka select committee bat minta kumapi minta kadur ka itanat kalaban konsensi layo lut baro khat isnong ibaran tang hapo kalaban konsensi kan AP no UMLA ya UMLA MLA ka state subject magipat ba kitip MDC ka subject riti dostor ban penne ya ka khandaw ka siap ban penne ya ka kai ka pateng ban penne ya ka riti dostor ka bagila deble umday bang isukran umday bang isukop handray hakapor jong isi ki jongi ilayo lut Ngelayo ekalan bil, ngelayo ekalan act, ekalan bil lah, pan kelas ekalan act, ngelayo eka market act, ngelayo eka waste management act, ngelayo ya ki babon baki act tu, kunjur ki hima, ki bon ki hima, ki bampadon ki act, ngelayo ya ki act, nang tapat ki resolution ki baper. Ngila ay ki resolution na bentak ILP, ngila ay ki resolution na bentak kaktin khasi bakandru, but halor kaniru daladi ngalalet po dali ringkat baka party UDP ngilailet haltay ba ninyo on pendrong hajantar mantar ngilailet nakabantaban yo ektin fifi kadai kata bang ka council kadon nakabor ngidon bak ba council ngidang don giyo snong giyo hima bat giyo siem bat kumangalaju ang barabor hayo hima hayo siem ukasi kharajungi umjudon kam bandadon kam lai Ubriyo baduk ura yo star demir ura yo khaw ban li ai hi dei namar balai bagi don ki an banjin dalam don ki an ni mata nginom la ndeng dong don kam pade ko mo pi ba ngin pang scam so ki an oleh mo pala pa sa isin ya kapag yo siya banta at sin waat confident kajing scam katan marba nado pas danghi ya kaba nilas dang ban shimti kasin maat nadus nam arja fulai ila duai ngila pintang ba siya bangin ya ying bangin lek campaign labu ni IT hoble
Te nadu arjar fulai ngila ya yen. Nadu sinam arjar saw bar hadu menta. Kalau confident namar belai kipat ba pengarung yen. Kadang ke jingkermen namar ba hadu bang de sim ni benta ke bang file nomination hadu benta. Kermen ba kumbang ngila yo punya keren yi kliwi yang jadi beliau. Kalau ke basuk tenan nak bagi ai ke jingkermen makin kesan hakan ni kenti ke benta. Sim ke ba ngasim kalong banyada mat penek bersa mat kentiu ya dari bekerja gitu. Tak dengan orang ke ba scam ke badan. Kena ke benta kani kadi tang kawe kalong ba. Lai boring ni nak constitution juga di India nam tak section ni. Kabur ke bakhlan ba la yang ni nadu bor ko menchua. Te ka don kam yang ni bang tang bencu penkhlan. Ya ke baladon aka. Kata kadi ke kong sandu ke bangide benle. Nalor bagi ni kaptong ke balakren. Ke balawan yang file lang nomination. Kila batai. Te don kam stang ban penkhlan. Ban bor hapo kani ke section. Itu ni kes lat job. Ikam ke jam aru. Ngah tray ketiga. Mati ke bang ya ma para sik away. Bagi paiba hi ya para real. Barja imlang salang. Kinjit dia nya sukum MDC kunjuk. Minta pihak penyokong persiapan. Marnya aku radil po MLA. Ya tray kiskim befer. Karena roy ke pa sok yang janga kum MLA. But kunjuk su dengan long MDC kan kamsuk susu jingrak roy apa raka posisi pro away. But dingai kunjuk. Akan dingai. Hati election berada berjeng PPP bersalah bang teh. Udah kini PPP pun pakai dia. Menta te jar amiosowe. Barba. Kita kita. Kadang kalau pa ikam ke jongai di sawah. Nang kam ban dapur turoy. Nang kam banda yatho pi. Ikam mangale kila keren ni. Kum MDC ndai. Kedai ba thau ke an repair banya piklan chu iki an banya da yalau jong jai penrio. Ban penne yang reti dustur yang kumba jule i kulong kuma. Kata ke dustur ke begini penne. Nang bagi we ke dustur namla. Kiwe ke di persang kiwe ki brio wa ban pinkla. Ya ka reti dustur jong kasih tenrai. Inam sya kata bat. Kenam kata ikan ni. Marga tri kum MLA nyapa je hipat ba ejun kam hipat no sisno jom mapla konstitusi bro kowe compare nada adun kanu parti ro henry kam ko jonga ka peni ba hanu gadon ka kam ka matre ka biang hi ka hunu pat ba